بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي وين مريم؟ شو بدك ولا هبالنا أزيرو بروستيا بروستي أجي بروستيا من باور ندكر لآمدي أوقاس مرو برتكي كردي تكيدي دبر أف چقدر ستك خوشه هر دچه herkes به کردی دخوینه من ایرو زانمگه چیل پرتک فرات هو تتني هل استنه من استداش شيء حد مفرط شيء حد برتك مفرط أنا أذكر بيجم بايكا فاتي تنفرط هم لسوكي چل شست حد مفرط شست ولا حلا بجواره أم دشن بكانن بايكا فاتي دقوتن برتكي كردي دخوينن أجد دقوتن نعم كردي نزانن أم نزانن كردي بخوينن o مجيجو بايكا فاتي جي شش مهبري نزانن بو Anka, ana hadi kare Portekizli Kurdi bu xeyrin o benefsiniz yani. خوازی اجلی وربما أنا نزانجه من دقو برتقال كردي بخونن دبيجنا نزان برتقال كردي بخونن مام از دبيجم چاو نزانم كمان زانن بخونن ون چاو نکان كردي بخونن از شاشما دبيجن أم كيف فهم ناكل يعني دبيجن أب تلفزيون ده برتقال ده وده روزنامة ده أم وين يستجي فهم ناكل دبيجن فرهنگ هنن yani برا فرهنگی بنرن وقتا کو از دست به کرسی نکردم از جد گلک واتیات پیوان نزانم آنکه از کارم روزنامه کی آنجی پرتوکی بنفسینم و بخوینم کانو ولا چه بکن روزباش مامو روزباش كنت منه يا مدرتي كشا يا ازي قالك بس يا ميرو يا روزباش يا مامو روزباش يا يقول روز لما يا كردي دخين حق زي دبنا يا والله مباشر والله مجي بس يعني شو هي باخ ذيك قحوه دي قرر روز لما بلادك كن ها والله ايرو ازي قالك بس يعني استيرو دجوار در باس از جی پروستیام لیکن ما هجابو ما بسدان روزنامه فروتن اري والله هين الرب خد يوم قال بشر حق اجي روزنامه كردي زيد دخوين قالك بنياو الرب خد الحق قاعد فروشمز از چما قهوه لویجی هر کس روزنامه دستینه تاني ناس سنة بشر دخونين جي ها قالك دخونين يعني ما شاء الله والله انا والله اجبرت تستقي بيشن
ev distaya hevalê xelefte. Bi Xwedê an hal Amedê qehweya ku azadiya welat nakeve nema. Newlo? Jima hemiyan zêdetir wisiv û xelef rojnameyan difroşin. Savi. Vallahi mirov ji vî xelefê ditirse niha jî dest bi kampanyaya wîdê kiriye ji qehweyan re wîdiyan erzan dibe. Vallahi ez çûm çend qehweyê hem mûl televizyona Kurdî dinêrin. Vallahi ez wisa matmayî mam. Ha? Bana bak. Bana başa. خلف قال كاري عليه تشدكي كاري روجي تشدكي خلف والله بالتنا سري خو ارتش چند زمانه Ya ay be ya. Nasıl yapaymışlar? Belli rast. Vallahi ne yapaymışlar? Bu Xwedê yani Xwedê rastî heskiriye. Ez çi bêjim? Ez distaya xelefta rojnamê difroşim. Li her derê Amedê xelef nas dike. Ne olo? Ya o xelef çawa bu ya? Çawa yani ji ber ku rojname difroşe ji bo wî nas dikin. Vallahi aslında ne güzel çava et sani. Kumarçıya Ahmet'e yarı mezin. Diçelli ki dersuki xelef nas dikin. Rojname distinin şuha kelentere Ahmet'e çıkasa ben xelef nas dikin. çawa ku ji xelef rojname distînin? Vallahi beri ji xelef ditirsiyan ji ber wê rojname distandin. Anha? Anha ji xelef hez dikin. Yani beri ji xelef ditirsiyan rojname distandin. Lê niha ji xelef hez dikin. Ya dibêjin ev zilam çû di dersa wî de zilamek nû hat. Xelef nûjem bû. Wê fêm kir. Vallahi ez tiştekî bêjim hevalno. Hûn bûviya baş bizanim ku propagandaya ku xelef dike tu kes nake. Ez viya jî yaqîn dikim ez dizanim ku xelef gelek kesa welatperêz kiriye. Ez xelef pîroz dikim. Ez jî. Bes dirêj bikir ya. Vallahi li xwe miqatebe xelef ev guherîna te li xweşa her kesî diçe lê xweşa kelentera naçe. Ev guherîna xelef yani insanın ji dixine bin bandora xwe. Dibêjim ku tevgera azadiyê ev xas eger ku ev xas xelef guheran diye dibêde mi? Ev tevgerekî mezin û baş e. Ev jî xweşa kelentera naçe ev tiş ji bo kelenteran talukeyeke pir mezin e. Ji bo wî ne? Çekî li xwe miqatebe yani. Vallahi hevalê Mirzan. Te gelekî baş bû. Ya bi rastî jî ez viya baş dizanim ku berê gelek caran evelê xelef tehdît kirine. Hatine jêr gotine tê rojnamê berav nekirin. Hatin kelenteran ji min re jî gotin. Goher ji xelef re bêj em ê wî têxin îş bira nexebite. Hema li qehwê sibê heyya varê wiha nigê xwe bavê vê ser hev bira ji xwe okê bilîs ne biçe rojnamê belav bike û ne jî biçe qursa zimanê Kurdî. Em ê maaşa wê bistînin bira ji xwe bilîze. Lê nekir. Vallahi bijî yani. Ya Musa dibe evel olsun. Ayıbe yani. Helal belli xelef. Ya karemeye xale bir şey herkes o bike. Gari vallahi. Yani ne şey? Erê erê mijî goya. Xelef çawa xelef ya. Grev abi. Peşket ya. Vallahi Tam jêr goya. Goşlar çê. Ama mustaça. Roj başa var mı? Aa Kerem ki. Ya amma usta. Ez de fazla tiştekî bejim ya. Bu bir şey. Ne hayır yani ya az mamostes ya ben mamoste derler bırazdıkım. Ya işte cazdıkım Gelek spas. yani ya tujana بمن خيدي تثبت الدراوة عندكي يا ليه وهذا ما مستا أجواك إيش عازدكم يعني ما مستا زماني كردي الريب خدي الدراوة ناكم رمتا قال لي مية Gelek spas براستی من شي gelek يجوا حس كرده ما كرت بوله يعني دل همبري هفدوية بني والله إيدي كارمالة شيء بكم
هفته باری من جواره گوت بکو هونه چند هلبسته اجبر بکن ورم بمره پار بکن آبی بشارتکار اجمر هلبسته که بخوینه سرچاوه من مامسته از هلبسته جگرخو مخونم بله کرم که ام گهدار دکن نوره هوالنا یا هر کسی یاره که لیا من ولد یاره از چه بکم ماید بن دست دجمنه خونخوار و خداره ای خورت جیوان مرد بس بفایده او رف بشتا خوب بدنه هف خب بابجنه بر لاتو زندارا زو بکن وان دزو چقلا جی کردستان بابجنه در هر بشی براستیشی دویت صعبه برای یادنشی حوالی میرزا ور دته ده تیپا هلبستوانه کی هیه تو دکارش مره یکن بله بمره هلبسته که پار بکه کا بیده کرvanek jine heye gidi ji bira dil bite kenim beyde giri kenugira mini qimek avim de gepa cavan de bijangan veke tebe binim nebe vala beherikin stir bibe ve bistirim u pel bi pel li tebe barım kenugira mini Mamoste, ev helbest awiya, carekici jimine xwandı bu jibir dizanim. her bir şey براستیشی گلک باش حوالی خلف تو تخوازم خوینه يا غالب الشهر البس دك ضامن اصبخين وغالب الشهر بخونه بله تو تخوازم ولی من کرم که تمام حوالا بناره ابرو شفي شيرين دفي لفن قفي خانم والله البسته يعني من وخانم تشيرتنا يعني أزدا خوشم نسر خوشم دريمك جانم her bir şey بله اول نو کدینی کس خواسته هلبسته که مرا پار بکن mamoste helbestek Ahmed Xani heye ez bêjim بله کرم که herçi bi riya şûrê destê himmet zed kir ji xwe ra bi mêrî dewlet bê ceng û cidal û bê tehewîr qet vê şixulê mekin tehewîr بله گلک سپاس خلاص بله اول نو her bir şey جواره براستی شی و سپارتا خو آنی جی هم هلبست گداری کر هم وقتی ما خوش در باس بو ایدی ام در باسی مجاره خوی ایرو ببن هون شی دزانم که مجاره ما ایرو دقده جبر که سبه آزمونا و هیه یعنی امی آزمونه که چه بکن روژا هفته یا پیشی شی هونه sertifikayı خو بستینم جبر وی که ایرو مجاره داویه و ایوار شیل مال باش بخوابتن مجاره می داوی خالبندی بله يا ماموس ده بله لازم تجيب بجي مريدي سابق كلام kerem لا يا بغال بندي يعني خلا ببن كريديد بغال بندي هوالي خلف تيسا سوي بيجم تدي ساخو بغيدي ديسا نبو تدي سا تشوت فهم كر ديسا خالبندی هنک نشانه نه نشانه چیه هونه ببیشن از بری وی وکم هفوک لگوری هنک ریز و ریچکان مگو تی آوا کرن جبو که خواندنا هفوکان هیسانتر ببه ام هنک نشانه یا بکارتین وکی گاوا که ام خاله دخن داویا هفوکه ام پید زانو که هفوکا مد قده
یان شی گاوا کو ام بهنو که دخنه ام دزانم که دورا ده ام بهنا خو بدن جبر وی که خواندم بهتر هسانتر دبه از گاوا سی نشانه اگشال تخته بنویسینم اولگوری وی لکی در پکته چما اموان بکارتینن امل سروی راستن نشانه ما اون یا یکم خال خال هون دزانه نشانه یا چاوایه ری خال evet جلبن نقطه ها هم وقت بعضا برای جامدی کی یادن بهنوک چیه؟ بله به ترکی شما هون دویجن بهنوک بشتره پرس نیشان خاله جوت خاله بهنوک بله خال لجور بهنوک لجر تنویساندن كفانك جي كفانتي دحب كفان اف كفانك لا بانو دنك أمي برابر مسلم بانگ نیشان بله هوان هونه بیاد زانبن کی جانه؟ هواله خاله؟ اویا دیان ارتم دیگو وی وی بله خیزک بندک سیخال دابر بله هوانو نشانه ما اول ام یک و یک ام لسر وان راوستن چما تیب کارانی یا یکم خاله خال دهندره هوا کاده ده داویا هوا که گاوا که ام خاله بکار بینن ام بید زانو که هوا که من قدیایه تیپا کو پشتره خاله تیشی به تیپا مزن تینویستانده وکی از ببیجم از چوم دبستانه از دچم دبستانه دبراده چه دبه؟ ام خاله خوداتین داویا هواکی ام بید زانو که هواکا من قدیایه لی خال هاو تنی نجبو داویا هوا کتب کارانی سه تایبتی وی دنیشی هیه تایبتی خالی اوه که ده بر کرتا پیوا پیوان که امان کرت دکن دنویسینن وکی گاوا کن بیشن پروفسور دکتور اوسا یعنی شی گاوا کن بیشن پارێزەر ئەو شیوەکی ئەم لکو بنویسینن گاوا کن بیشن پارێزەر کی به Doğan Erbaş بتیپه ترکی مندیسیه هاتیه بکارانی وکی ام دکارم ببیجن پروفسور دکتور ام بیجن خلف ببیاوانی بله اولنا تایبتی یک خاله ایدنیشی هیه او چیه ته دکوین آف بیرا روش مه و سال یعنی مجویه ده تیب کارانی وکی ام دبیجن دیروکا که ام ببیجن برا ev بدیرو کامه دبرا ده هر وها خویایه ev روجه ev مه ev شی ساله دکوی نابیرا روج مه و ساله تایبتیک خاله دن شی هیه خانین هجماراش هف جدا دکه وکی گاوا که ام ببیجن 1708 و 105 دبرا ده ام خانه آنجه هف جدا دکه ام ببیجن یکی بیجن 178,000 و 105 دبراده
خال کت نابیرا دو خانه یا خال دکوه چه نابیرا هر سه خانه یا جسته خانه یا یکی یعنی سه آنش هف بردکه بلی هوانو خال تایبتیه و هقاسه نشانه میدینه بهنوک بلی هوانو ایده ام بهنوکیه ببینن بهنوک دهندره هوا که ده جبو راوستاندنه که دبکارانی یعنی گاوا کو ام هوا که بخوینن و ام بهنوک تخنه توات هیا کو ام حبکی بسکنن و پشترمه بردوام بکن یک آدمی هنر وش تایبتی هنر بهنوکیشی هنر تایبتی های کمین اوه کو هنر هوا که هم پیور گاوا کو تیم پیهف نابراوان ام بهنوکی دخنی وکی کو گاوا کام ببیشن خلاف و سف و ایلم چون دبستانی دفراده ایلم خلاف و سف هم پیوره یعنی پیوراوان یکه دفراده نابرام بهنوکی دخنی و سف خلاف و ایلم دچن دبستانی بهنوك نوصل وصف حكي بسكنن خلاف وإيلم ببياوي يادن تايبتيا بهنوك يدريشي چاوان بيجن جبو هيمانك جهفوك قطبك قابا كم بيجن بلي ايدي روجا مهات بلي بهنوك ايدي روجا مهات بدي باتشوك دوام دك هفالنو ليه دخالي ده تي بمزن دوام بكر تایبتیه بهنوک ایدریشی هیه کو جبو هجماره شکستی شی تب کارانین هجماره می شکستی چه بو گاوا کام بیشن یک اونیف وکیوه یک اونیف دبراده بهنوک ام بکارتینه یاشی دهنک هنه ام ویا چوا کارم بلیو بکن ام کارم بیشن یک اونیف آنجی ام کارم بیشن یک بهنوک پنج تابتی بهنوکشی اون پس نشانه میدونه کی نشانه میدونه پس نشان جبو هوا که پرسیاری تبکارانی د کرمانجی ده پرس به آلکاری خرپاندن تکرن یعنی در پلیدان جبر وی که جبو هم فهم بکن که هوا که پرسیه پیوسته که امداوی هوا که خود پرس نشانه که دینه مرحبا سلام حرمت دكتور غندكر عليكم السلام كرمك ان شاء الله كرمك مرحبا شوي روزنامه تخوني بله ازاده والله ده شو باش تكاري مالا چيكر اري شو عايز بقول له هذا ما كاري مالا بشكل کار داریم که کار داریم که روزنامه نرنه بخير تشتی کوم نویستی جن روزنامه خوشتره ها مستر زمانی نویسیه امی آنها ببینم باش دادی کی کار بسکنم ev چیه روزنامه تو کردی نویسه دیرسی تو ترکیه روزنامه تخونه یو دبایی روزنامه کردی تنه کاری مبتره هی والله کاری مبتره هی بایی گازته روزنامه کردی تنه والله تنه آزادی والله تنه بود işte ha پر نزدیکی مروه کی نویسکاران آمد زانی درج دروام برده yani bez نکارم بخونه من استاد مالی بیرکر بخونه کاری مالی بخونه بخونم بله سر زمان نویسیت زانی yani insan nav jiyane xwe da Kurdî naaxivin, Kurdî bi kar nayînin min ser bîne bistiye. Zanî? Em ê bibînin. Bele, ez dixwînim. Em dîmenek raxin li ber çavan. Dîmenek raxin bize ber çavan. Kurdekî bifikirin mesela, Kurdekî. Henek yan li kûçe û kolanan da li her dan û standinê xwe de
bi Tirkî de axivin. Xal. Çi? Xal. Dawiyê wê de xal heye. Xal. Xal danî. Tu jê dipirsî. Behinok. Neynûk vekir. Nav neynûkê de. Ev çi keke birêz nivîskar ev çi ya? Tu wana jî dixwînî? Yani ne tu maksat tu bizanî bî ku wî min bikar aniye. Ema hevalê jir min. Berde. Wêna berde. Ez bixwîn. Ez bixwînim. Wêna berde. Ez bixwînim başî. Ez bixwînim. Ez qedînim kar. Kerem axa. Du neynûk. Neynûk vekiriye. Hayra. İşareti baneşînê. Hayra. Bizim hayra baneşîn. Têvana ji serî heya binî bixwînî ana. Birêz xwendekar. Doktor xwendekar. Maksat tu bizanî bî ku wan rast bikar aniye yan ne aniye. Ji bo wî ez dibêjim lo. Teknika wê hevalê jî. Ji min pirse Ez teknika wê. bixedînim tu jî tu teknika wî jim rabêjî. Du neynûk. Hayra. Baneşîn. Tu kî? Pirsnîşan ha. Çengel. Pirsnîşan. Dibêje ez Kurdim. Xal. Tu dîsa dipirsî. Neynûk vekirme. Nav neynûk vekir. Çima neynûk vekirin? Çu dewra ku ev peyv ne peyvê min e. Peyvê wê wê ye. Ez neynûk vedikim. Ew qez bes. Dersekî neynûk vedikim. Nav neynûkê de peyvê ku êmin nîne. Yekî din distînin. Ew peyvê nav neynûkê de bikartîne. Ji bo wî neynûk vekir. Neynûkê vekir. Binêre neynûkê. Tu çima bi Kurdî bimirre ne axifî. Neynûkê girt. Tabii dawiya peyvê de dîsa pirsnîşan ye. Çima dewra ku min jê pirs kir. Tu çima bi Kurdî bimirre ne axifî. Ew dibêje min dîsa neynûk vekir veke. Çiqa min neynûkê. Çiqa neynûkê yetî da. Me hemû neynûkê xwe jê kiriye daniye ya. Ka binêre. Ez bi Tirkî dibêje ka dibêje çi. Dersî ve binêre ha. Ez bi Tirkî hêsantir dikarim bi axifim. Xal. Me neynûkê çawa kir dîsa girt. Me neynûkê girt. Ka were ez dibêjim evî. Ka were. Dîsa baneşan datînim evî. Çima? Ez şaş dimînim ya. Şaş dimînim baneşan datînim evî. Ka were. Mirov çi bêje vî yekê re? Pirsnîşan. Pirs dikim çünkü. Cê pirs dikim bêjim. Mirov çi bêje Ji bo vê nivîsê ancak ez dikarim bikenim. Hevalê jî. Dev şîtê sual verdin. Ev ne rast? Ana tu dibêjê min nivîsiyan de wê nivîsî. Belê Ez bine ez doktorekim. Ez hemû doktoran pir baş nas dikim. Evê nivîsa doktor dilgeş e. Ber em wêna diran vê de em hevdî baş fem bikin. Te fem kir. Ji xeynê wê. Ez tek bêjim. Bise. Destur bidî. Na ez desturê nadim. Ez xwendekar. Bine hevalê nivîskar. Da wateya xal û bînokan ev e. Dema ku tu nivîsekê dixwînî, dema xalê be tu piçekî disekinî. Yani mînak em bêjin. Em dîmene giraxin ber çavan. Xal. Tu nabêjî xal. Em hinek bêhna xwe didin. Tu bêhna xwe dî. Ez çê bikim? Kerem kim? Em dîmenek raxin ber çavan. Bêhna xwe stand. Devam Di bike. Kurdekî bifikirin. Du xal ser hevdû. Tu xal serhevdû tu wêna bikî, hinekî tu wateya wê vedikî. Te fem kir? Tu wateya peyva ku tu dibêjî tu vedikî. Ji bo tu bînekê bistînî û piçekî bisekinî. Li Kurdekî bifikirin. Dest pê dikim. Hinekiyan li kûçe û kolanan de bêhna xwe min nîv da. Bêhnokê ye. Tu pir dirêj dikî ama o qez jîna dibe tu şanoya deyê ya. Hinekî piçekî ya, piçek. Birêz doktor xwendekar. Ez wisa dikim ku temaşevanê me baneşanan xalan fêm bike. Ew fem nakin yani. Belê em fêm Ew kiriye. fem nakin, tu fem dikî ew fem nakin yani. Belê min ez. Binekî aziz. Ev karê nivîskariyê ne karekî pir hêsan e. Ji bo nivîsandinê çi pêwîst e tu zanî? Binivîsîne? Çi pêwîst e? Xwendin. Sê cara li ser ev xwendin û sê xal. Te fem kir? Yani berdewama wê hîn devam dike. Divê tu her daim bixwînî ji bo ku tu binivîsînî.
کو بکارم باش بنویسیم درکه از باش بخویم نه وسانه تو راست بشه بخود دکتر خنده تو وانا جکو دزانی از پر باش جبر کو از دخوینم تو کردی دخوینی وانتشتم باش تو آنها بچه هر باییه که روزنامه که جو خربستینه پاشی جی پرتوکی که بخوینه هر دو روزه سه روزه جمال درنکه بخوینه و بنویسینه لی نویسا تو کسی قد و بله ندیزه تفهم کرد؟ از قربانا داویتم تاگه خوش کود از بچم بخوینم از هنک جی بخوم دهندره وقت جار جان تو کاری از بخوم و بخوینم بخوینم از قربانا آنها بجمده ها چی بوش میام؟ الله قدیه ها قدیه جوا ویدیو قدیه فهم کرد چقدر خوشه نه دار بر بله اولنا مینکا کشی بدن تو چاوایی دبراده فرس نشان نه سام فرس کردن تو چاوایی یادنه خاله جوت جبو چند بکارتینن اوشی جبر که گاوا که هنک گوتنه که دبیجن دهندره هوا که ده گاوا که تشتک تی گوتن آنشی واتیا تشتکی ام بدبیجن ام خاله جوت بکارتینن نوسا ویج من رگوت اف مروه کی باشه دبراده ام چرکن خاله جوتا خوب کارتینن اف مروه کی باشه دبراده مسیحه بنشانه بکارانی یا یکم خاله جوت نوسا گاوا کنه تشتکی دبیجه یعنی شی گاوا کواتها تشتکی ام بدبیجن ام بکارتینن یادن چیه؟ بله هوالنو دبراده چه هیه دنک نوسا یادن شی دنکه ام شی گاوا کو ام گوتنا هنکا جدوی وان دستینن یعنی ام نقل دکن او چاق ام دنکه بکارتینن دبراده شی برا میناکاوی بشی ام زیدل سر نسکنن یا داویشی کی جانه مخال بکارانی او شی مرا پید زانه که داویا هوا کیه بله اولنا یادنه خاله بهنوک ما چوک نویسیه کسی راست نکن بهنوک خاله بهنوک جبا چه تیب کارانی دو هوا کن به هفره تکیل دار گاوا کپی هفته ناپیران خاله بهنوک کار مردینه وان به هفدو گرید ده و به هفدو تمام دکه ام میناکا که بدن او صف انگلیزی خلف به فرانسیزی سیدارشی به ایتالی دزانه ماشاءالله gelek şirketlerine bu seyahatleri maşallah. Nasıl cümle? hemen وصف بإنجليزي خالة بهنوك نوصى بهبرتك الدارم وكذا هيك خلف بفرانسيزي Çini Mümkünçi. يادن هيك سيدا خالة بهنوك إستا بإيطالي دزانة بفي هواي تيب كاراني نشانه میدن یک کوانک چما تیب کارانی دهندره هوا که کیده گر گوتنک نه پری گرینگ به نه پری پیویست به کارانی دهندره کوانک کیده تیب شارتن گاوا کمبروف اف هوا کان دهندره کوانک جهندره هوا که درخه تو واتیا خوش دست ناده واتیا خو انداناکه وکی ام ببیجن میناکا که ام ببیجن چند حب مروف نيزي سي حبي دهندري كوانا كده مقارب بنويسينه چند مروف هم ببیشن چند مروف کتن پولی
Dibradam karin hindure kevane de biborînin. Çend mirov em dikarin bibêjin mêzî sê hebî ketin polê. Divra de mêzî sê hebî me di hindurê kevanekê de me bikaranî tê wateya ku ev hejmar ji me re ne pir girîng e. A di hindurê hevoka di ser xwe de şî çend mirov besî me ye. Yadine dünük me gotibu gava ku peyvekê em ji mirovekî neqil bikin yan şî peyvek ku ji devê mirovekî derkeve em di hindurê dünük de em bikartînin em dinivîsînin. Yadine bangînîşan. Bangînîşan şî hefteya borî em gelekî li ser sekinî bû darka xelef şî pirî bangînîşana bikartînin. Wekî evalê xelef digo. Belê ev şî ji bo ku hêsên gur me got, hêsên dibe ku kêf bi, dibe ku girî bi, dibe ku xemgînî bi, coşî bi. Em dawiya wan hevokana de em bangînîşanê bikartînin. Wekî em bibêjin wax dilo. Xêzek çi ye? Ji bo çi em bikartînin? Ev nîşanê şî di hindurê hevoka de gava ku gotibeş hebe tê ber peyva mirovek gava ku dibêje. Wekî em bibêjin sîdar ji eylem re got tu çawayî. Sîdar ji eylem re got xalecot tu çawayî. Tê çi wateye? Tê wateye ku ev peyv sîdar gotiye. Yadin bendik. Bendik hevalno gerek em wan tev hevdû nekin ev xêzek ji bo gotûbêja tê bikaranîn. Bendik şî ji bo gelek tişta tê bikaranîn. Hin caran ji bo qertafan di hindurê peyvê de ji hev biqetîne. Hin caran ji bo kîtandinê tê bikaranîn. Wekî pêşkir û paşkirê me hebû me digot çi em bibêjin paşkira î. Em me çawa dinivîsî me wisa dinivîsî. Dêwê wateya ku veya pêşkir e. Pêwê yan şey gava ku em dibêjin bira paşkira kî be. Ev şî bi alîkariya bendikê tê zanîn. Yan şî di kîtandinê de gava ku em dibêjin heval. Heval çawa tê nivîsandin em wisa dikin. Heval. Bi vê awê em ji kîteyê wê dixin, ji hev dixine. Bendik ji bo vê tê bikaranîn sêxal. Sêxal ji bo çi tê bikaranîn heval? Sêxal hevokekê de peyva ku bi dawî nebû be. Yani tê zanîn ku ew peyv di dome hîne lê nehatî bikaranîn di hindurê hevokê de. Peyve ku dewam dike di dome em bikartînin. Ya dawî şî dabir. Dabir hinek qertafa ji hejmara yan şî ji hinek kurtenivîsa qut dike. Wekî gava ku em bibêjin 25 mehê. Bibê awahî ji heftê cuda kirin 25 mehê. Bawayekî dinê şî tê bikaranîn ew şî di erebî de eyn heye. Eyn. Wekî gava ku em nabêjin elî, em dibêjin elî. Dûra de şî tê ber ew peyvana. Wekî gava ku em bibêjin elî bi vê awayî tê nivîsandin lê nivîskî de pir tune ye. Pir kêm hene, pir kêm mînakê wan hene. Taybetiyek wê dinê şî hinek dengê dikeve. Hinek deng dikeve ji dêvla we tê nivîsandin. Wekî li min em dibêjin ya li min. Gava ku ew bikeve li min em karin bi vê awayî ya binivîsînin. Bi vê awayî em karin binivîsînin. Dabirê tê xinê û tîpa ı bixin. Bi vê awayî dibe. Hevalno xarbendî heqaseye nîşanê me yê heqasene. Me gotem ji bo çi wan bikartînin ji bo xwendina me hêsantir bibe. Nivîsa me jî. Lê taybetiyek wan heye vana pêwîst e ku em çewt bikarnînin. Em têxin cihê rast. Yana wateya peyvê dikare biguhere. Rast bixwînin, rast binivîsînin. Belê rast bixwînin, rast binivîsînin û vana rast bikarbînin. Hevalno mijare me heqas rêziman xelas bû.
يعني هناك مجاري ما هنا اللي حقا سبسه جبوكو هون تشتكي باشين ببن سبي آزمونا ما هي دما خود ورم بولي وجوار سركفتن أسهيبي دكم كو هنقش بسر بكبن وهنقش هون سرتفكاء خو بستينن وهم باش كردي بيتر باش بخوينن هيم ببن هاو خبات نلبرات هنية دواماي هوني مالي بكن هوني المالي بخبتن يا ماما أستاذ نه ام دي سالي پیش بازی پیدا کجا قبلیزنه هوالي خلف براستي شي مشي دخواست كون بليزن لبلي جبال كسبي آزمونا وهي بيستا كون بچن مالي باش بخبتن جبر به کم ایرو پیشوازی چنکن شیده به و پشتره هوا ناجور تشتکی بیشن هون الکی داره بخابتن مجاره کو و ماموست سیابند و دلدار و اما پبر دیه هون جوانا گشه بر پرسیارن جبر به کی باش بخابتن و سرکفتن جوره در سامل براق دیه حتی سبب بمینن دخیر و خوشیه ده روش باش يا نكرم بليزان نيسا درك يا نايل يا ليس يا بسم الله خلف جارك يا دي سب يا مثلا نبرتك وما وصلتك يا مرد اللي زين مثلا يا ما مستبي بعد بيجاز بعصابي ديك نفرق زيرو قد نشتغل يا شباب خش برواك انت زول خد يا لا خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان